Ha ka sin jam ka bakong san pan pen khlani kila jingada ba jingpen khre ka office u deputy controller of civil defense West Giant Hills ha ka arpnyo torik risaw class dang ya ka jing a jing kai ka ba nyo sni kinthi na ka banta ki dikhot ka civil defense but ki volunteer home guards hapo civil defense and home guards complex hall hasanna mi mentu juwai ha ka ni ka sngi layadon lang uba I lingdo district transport officer juwai kum ukong san but uba RR shooting district home guards commandant West Giant Hills juwai kum usumbot kong san ha ka jingkran ukong san ula ai ka jingero e khatana civil defense and home guards halor ka jingpelong ya ka bakum ka ni ka jing a jinghikai ula ong ba ki jinghikai bala yo na ka ni katanat home guard kalong ka jingarap ka bakraw ha ki bor jong ki jing e ka jingjia bakerki ula penslur ru ya ki nonga shimbenta bakin pendan kam hok ya ki jingdang jingtem bat ya ki sap ki phong ki ba ki la yo lingba ka ni ka jing a jinghikai Hashwa kanila yo ya ka jingkran pdiang sngo bha na uba John Kennedy dingdo deputy controller ka civil defense juwai ubala batay halor ki benta ba pher jong ka civil defense bat pen pawru halor ka benta ka bakong san bala shim da ki dikhon bat ki volunteer ban pen thikna ya ka jingshngan ka jinga tri lang ba ka jingpen sngo thu pat ba ulak do ru bala da ka district ka dani ki bor pahara bat ki volunteer ki batben bat ki ba IT lun ka imlang sa lang kan long ka bakhamla ban pen ben banya tri lang bat ban pen khre khambha habodan ki no ki jing e ula ong ru baha ka ni ka jing a jing hikai ka ba nyosngi ki no nga shimbanta ki nyo e ki jing pen teben bat ki jing nang jing tep ki bakong san kong siao kemen yo yang lang ni ka inaugural function yo ka training and capacity building ka civil defense kamu sinyal itu ki ma dingdo dong wa jadi ujung petai khmat jinglam khmat ko siang thu wa langba yang gani ka program langba yang ni training now yo bisibun ki jingtip ki jingito wa kamu nule le jia yang di disaster le mi wan jingjia ki emergency ko jia nga ko apna ki gajak wa hin ki singi berdam ila di department repair di office repair the party wo di instruction nagalian yang government wa ME di mock drill di office yang ila lagi jong office ila the thought is ki chabunga ki fire emergency service one of the training the yo training lagi ki atali department baru ko apna pi wa mentoy step ne bahaya wa bundi umte bi gaman ulai Henry mandi yo ini training dan hites yang tu yang tiada kamu tu kamu nura cuba mana jingjia iwa selsi mana jingjia iwa mana disaster moment source po yung kamu sai o kamu nura ten lah ulma hai tahu citam cucu Henry langba yang ini training odi yo ini before berdam tipsa kamu nule hikai kamu nura iwa citam kamu sai o coba dato cendang kaman dato ikan thai kaman kamu ter dan kalian yang ke fire and emergency service lah yo JM kejing sebelum meeting kejing group keding kamu handle kamu sai iwa gitu victims well man skep kejing mentoy sibun yo sibun kejing tep kalau itu dan hai je tau siapa tu kami ni program tu kita kamu lu kata dan kalian yang ki dompet di office negalian yang kecenong yang mau apa jadi ingang salang man ke sini mentoy ko pro next kami wa negalian yang ke department yang ko honga kamju negalian yang ke civil defense we should organize kami ni program hagi por ko sikman nang wa yang man ke sini mentoy Nementa yang keiman kesalahan yang bisa ni dan yang mana jingjia bukan kita jingjia yang mana emergency. Kamu juga ada kami ini training letak hewan mentok dekat hari orang ada disaster di lani kami ini. Mana department lani, mana organisation
OM ni training and development nga OM hiwa emerging mentoy. Jing mentoy di ka bun yo jing tip really knowledge, skill. But wa mentor ka te dan ikut bukan hanya skill dan knowledge. Ndrai kejingnya macam lang yang dituki walai participants that and kejing mentoy bukro mah jar lagi experience sampai. Mana yo discuss, mana di group discussion, mana yang di yo penyu jar lagi experience naik yo mentoy. Kerana kami bercakap wa negara yang kini di department juga BUA kami kini training. Hantam man kejing mentoy mentari lang sa akin dan ye di organisasi bon kami ini. But when negara yang cenong le di pak di bru, baru kerpat di kinong cimbetan. Oh siapa di woman attentive, kiwa man proactive, kiwa cim kia yang dekam, ko apa yang jing kaya yang kikna woman kejing mentoy pismen semen hayung hasam le derjia. Kan kita jing jia yo biar nukon hayung. Mana le biar hayung letak udang ye ulai ra pensui. Mau dalam wan jia ide dia penyoi kibila dia ulai ra kibila. Jadi Paul untuk kejing tip ini dia ada berkali gitu di hayung bersam yang ini. Ini kemudian mentah untuk kemudian community bila banyo di trainees di babon ada di district dan ayat yang kita jengkai. Awal malam pada kita jengjar dan kita sudah selesai. Bagi expect kalau kita tak sulit it won't happen. Tambah kini baru kita penjah menurut apa. Nilai dan tak sama ibu kan kira passion kina punya passion di pasar di badan di kejingan hidup kemudian kila kan air kira walau kerja dulu mereka belum efektif. Jadi kita training kemudian dengan clearly sini dari chief guest jongin ketika training and capacity building of civil defense wardens and volunteers. Jadi kerja sepanjang kita course dan bertanya ke course duration ketika training around 7 days. Ketang dia nampak wardens mereka jadi kilometer. Mostly wardens jadi kilometer bahkan dia cuma senang. Jadi kini volunteer wardens kila penyelam lo kalian lari kita di objektif kersukin penyelam kini volunteer sepat penyelam. Dia nampak jadi kurs kalau jauh sini, but total period of the course kedai sok kendai kalau sok kendai period total hours like what kita total period menjadi dan new period but ke period duration kalau 10 minit di dalam kami kecil preston kecil trailan ke sepanjang kurs nakwa baru kita stay kan ya dari depan depan filosofi kasih masalah kabah sepanjang kayak video kami di kecil kan yang contohkan begini. Nah, kalian coba department begini kalau Pak, kayak bagaimana empat ini skills. Kemudian bagi dan baru ke bagi officers kita nanti kini supaya kita ikut empat ini skills bagi kita saya kena profesional. Jika ini berapa buat untuk chairman pula ya di dalam tengah tunggu district pembuatan nanti jadi orang berkonsensus. Kemudian sebari ibarat di Matias musim di tadi. Ngai ke kisim dia ni kebu paksakan dalam air yang bibo. Apa di distrik baru, tanggal tu distrik dia yang dia yang itu kalau kebu saya yang ini mau, tapi nanti dia dari bos dia hingga dia terjadi pertemuan belum bilang merasa tak sadar pakai. Dalam kisim dari kisim pengkai ini tadi kisim kalau di mentor kita jadi video sama seperti itu.